Hi guys, welcome back. Nabawon sabin si bay. Tunyahin sa diyo hi. Second hand phone icho ding teng la itikiben ding kamti hi. Isay diyo in. Matamzo second hand phone market ako. Ichi ting la akigu jo umte. Ya chu EP chu ibo la hele itiki di hamti ho kain say di. Ya chu no China ge inabe en lang. Tile nangman phone na la masanga ko kiben jin he di. Ama sa penin second hand phone hamchu na cho good hamchu. Ichi second hand handset na Nangman star has 06 has dial ball lechon EMI number hung do entin hichi EMI number chu copy na ball ne copy na ball jo ting le hichu akigu ham blacklisted ham ti chu na het thena copy na ball jo ting le IEMI check kiti Google search bar akon tak lechon hiti hin hung entin email information hung kiti entin hichi ama sa pena hung email information ni click lechon hiti hin hung uminten chahin belechon enter IMEI at in hicha copy na ball cho hichla paste na ball re paste na ball ro teng lehin I am not robot hi na click de I am not robot na click teng le hiti hin uminten akibang azat kibang ho thum pen thum khat pen chu ga click lang lim hoi thum ga click in lang na click zo teng le chai check hin na click kit de check hin na click nga hele pi hung su dham ti a hele check hin na click nga hele vela chun I am not robot akititan chai check hin na click nga hele checking hin to a he zo teng le hin hiti khon hung maintain vela chun cha he mobile detail hung po jeng hi in a hele hichi mobile detail hung po he anoi lang hin na tol kit de anoi lang hin na tol kit ding cha he anoi lang hin na tol kit na hele hiti hin hung maintain cha he anoi lang an tol na hichi hung chu ipyam tele phone blacklist check simple kiti hichila hin click nga hele pi hung so kidam ti ahele velachon hiti hin hung ki nintin check blacklist status atin sila check blacklist status in the click de na click zo tiang le velachon hiti ahe hung de brand Samsung hin ki ja hi model hi Galaxy A54 hi in EMI blacklist status ahe clean aumen iche clean mun ahe blacklist hi kha hi le ichu phone chon cho alo da hi je ti chu he diwa kain sei hin ichi theina diwa kain sei in hi chun nang zo in muna to muna nakibe theina dinga ichi video hi kho ta kain se me je la na phat chom pi le na loi na pai jong wang share na bol pi ti hi ka taw na nom he ole